algonda wara sabitakama ko dandawan kerekamaki mihar wara bodutanun masada luyefa wakan ehennamas adiwes algon men beenum algon men beenun ham evves rayita ko shakwana ko mikam ga ulewena minbara mikan hallu kura masahi kurun emagun ekan kuriya gendiu mege ebuhure mege governance nizam ga teren kurenje kantataka be supply ga kurenje masakettataka asadden libe meenna nizam ga inna administrative process ga terega rangal kurenje kantataka mi huriha kantataka riya kurevigen mi masake mi kurevundani hem ekkamaka algon men kuram miganda emme bodo ekkamaki base supply warugada kuru st hasako ma supply sto ge base supply itur kuru algon men mihar eta percentage en itur kurevije sto en rajyen eter kura behoge kurin eter kuramun dia nispata bala kurin gayagandaka duistein ha base eter kuramun dana mihar algon men assate ka noste ha base sto en ekane be eter kuram eki tafatu wattarge ekanta algon men sto ge supply itur kuramun gendiu devanakama mi algon me mikam SOPs ta warugada kurun egotun treatment guidelines tan hardana kurun vetu vidhi har ekani mulin a salis et treatment guideline algon men ekulawala ekama mihun tamblin ko mi doctor na mi beswarwa kodde farattaka ege tamlin program thinga treatment guideline ta ekulawala devuni ma vegen dana gotaki mi fada treatment ga amuko beenu kurani kom behekan huriha doctor na igendium timmana kamaka dimawa anem masdeki mi base mi hunani egiwadan wani faden tibe hun algonda wara boda hamar mikam rangala egiwadan mi har war dirasata korabwa hunani ege generic sa ege brand sa specific waki wattareke ema algon mena dimawa emme bodo ek gonjehumaki waki brand by fahar waki patient ko hodan ulu ekam e generic kum wes treatment dibengen halat ekka ema mikan algon mena haldu kureveni base prescribe kra nizam ge teriya doctor ahulu veri kuruma e nizamuga emmen mi treatment guideline takwe aliga mi siyasatu algon mena tamfis kurevige e mi huriha kame guli lamhegen kureve masakkatu ge teren kurierun take libemun anna wahaka algon takrar ko midannawani algon meme midannawani wara boda tafas hisab tahoge macha riya ekko wara boda mikan kam bala hoda den anekkamaka dimawa anemmasaleki bayfaharu misak STO ge store kun liben nuhun nerus eta tibe bay mozafunge mi belun terikan netun munne algon dannawani bayfar liben nete bunu ekam algon ham bayfar search kora sto ekun libe anesto ennu mihres idari gotun algon me nizam ege tere rangalu kurenche kandatta hema mikandatta rangalu kurevum dawarakun algon menna mige lui libe mun dakan ebe fene den daami hallaka miga deven embe bodu hallaki hama mi thela mikahal kantattaka khas kumfunita hunna fadein mikam fulako rajyega mikama zimmawane khas kumfunya gaim kuravi e kumfunyaki mustaqbalattaka hama miyaduge halata madama annangen halata riyaekkoge divya rajyege behuge nizam hardana ko kuriya gendan e duniyage warabod mi bodu profession nenge base veri kama base ufedduma base mi supply kurma mi huriha kama ki hama warabod nizam ge tere hinganje kame hama miye denje muhimma samalkan dinumattaka sarkarun eluvi emme muhimma fewalaki behan khas kumfunyen ufeddawa khas board en kulawala khas MDL lavwa etana mozafun lavwa etan hama khas idara gotuga hingane goi hama jehi gendani ekan edani kuriya daru ma bodti hew badalta ken annane mimisrabun gendevige menuvi algon men health sector mi fulawunda speed ga mi areas taka riya ekko mikam halle nudibene